Anya laki din! Ayan ni Nanang, Tatang. Natayan. Anya? Kaano pa'y Tatang? Katay na launay. Wah! Ayan ang arod ni Nanang, Tatang. Nakaunat ijay sofa. Inakitaan ni Nanang ko, jak kaya't amatay. Nanang ko, ay, apay anatay kamutan. Nagsakit, di pupusay mo. Nagbabasit pa'y ladag iti pinanawam nga apo ko. No amokla ko mamatay ka. Inararakop ka pa'y kumay patpatag kalaunay nanang ka. Payadrong dungawan na, Kriste. Ay, kabalyo nagsao ti bangkay. Ay, anyabang kaya sasawamat. Sana ka natay, salbag ka. Kunangamin ni Tatang nga natay ka, Nanang. Anya, imbaga ni tatang muray ta natay akaun. Wow, Nanang, katkatay mo la ka no. Ay, sinalbag alakla kayan. Paiman. Anay ikaw! Anay ikaw! Panyagkatus ka nga Flora. Apay ngay bagbagaman natay akaun. Daya imbagbagak anatay kan, Flora. Imbagam kano ni Christian natay akaun iso adong dungawan na. Kwa. Jak imbagbaga anatay ka, Flora. Bakit? Sa balay timbagak, Anya timbagam, ha? ikunak, nakaidda ka ijay sopa. Jak imbaga anatay kan, tuling da ijay nga anak mo. Anya? Dani Nanang, Tatang. Adda, ngambalbal sa muwendan. Anya? Apay abalbal sa munda ni Nanang, Tatang. Natay nga ruden, di balbal sa muwendan. Anya? Natayon ni Nanang. Apay nga itayo lang ngay bagaday Tatang. Di kay matagdamdamag no natayin wino saan. Mapanag itayan ni Nanang, Tatang. Ay kat mapan kalata itayan na. Mano samlaki, di tiangot na. Anya ti angot na, Tatang. Agat formalay. Anya? Si bibiyag kamot gayam, Nanang. Unak no balbal sa munda kan. Asinaw tinang ibaga balbal sa munda kaun, Renz. Ni Tatang, Nanang. Tiyawanan ba in alakla kayan? Imbaga na ti kasta. Wen, Nanang. Imbaga na. Ha! Agsagana kanyak day jalakla kayan. Kaya't naksamot na namatay. Anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay, Flora. Sinalbag ka lakla kayan. Ibagbagam kit din na balbal sa munda kaun. Asinaw tinang ibagakin ka day ta, Flora. Ni Renz nga nakta. Imbagam kanukan kwa na balbal sa munda kaun. Awan timbagak akasta, bakit? Sa balay ti panagdengag ni Rains. Anya? Ti imbagak kinkwa na, adda ijay kusina. Kadigdigos na kunak. Kasta ti imbagam ka ni Renz, Pablaw. Wen, Flora, bakit? Tuling dayjay nga anak mo. Nasaya ata nasabat ka dito paraangan, Tata Pablong. Apay aya, Susan, aputot ni Pare Solomon, nya apo day dila kay Bastian. Ha? Anya lakit din ni Tata Pablo. Dakamatin na pailaan no asino ta akin putot kanyak. Kantinagan day dilulok a Sebastian. Adda ka di ibagam kanyak? Tangdanak ko man ni Nana Flora nga agsak kainton bigat. Ay adda ijay balay, agbures. Anya? Ay nasakit ti tiyan na. Nagsida ngamin iti iga daw. Anya? Nagsidala ang itiiga do nagburisan. Kasi now, kat inigop na agraman mantika ti iga daw. Anya? Kasla saan kamot ang nagsakit, Nana Flora? Asino tinakamwam nga sakitak, Susan? Ni Tata Pablo nga asawa yaw, Nana. Anya? Awam may sakit ko. Agsaksakit ka no ti tiyan mo, Nana. Inigop mo ka no nga min diamantika ti iga daw. Tiyawanan ba na, Pablaw?
Apay ko mga igupak ti mantika-tiga daw. Salbag na yataw. Anay ko. Apay ngagsipat ka ngay, Flora. Daytoy pay. Ay, anay ko manan. Anay ko manan bagay. Huston, ay naregreg sanjay utek ka. Oray maragrag ti utak mo. Tawang matlat serserbina. Apay ayang agungunget ka, Flora. Ibagbagam ka ngagburay sa kon. Kan inigop ko di mantika-tiga daw. Asinaw tinagibagakin ka iti dayta, Flora. Ni Susan nakaruba. Kuha, awan timbagbagag akasta, Flora, bakit? Sabali timbaganakin ka. Anya, Tikunakin kwa na, agborboras iti mais. Saan ket niya agbores? anya. Kahit, anya nga ron di bagbagam nga inigop ko di mantika-tiga daw. Tikunakin kwa na, impasidana iti asaw di mantika-tiga daw. Saan ket nga inigop mo di mantika-tiga daw? Anya. Tulang daya, Susan. Sabali ti bagbagana. Ay, si Kamot Gayam Tiriyaw Unang kalpablaw. Adan ang tiplura. ay awanan. Anya ti kayo asawan nga wanay. Awanan nantim a Flora. Nagsina kamen. Anya? Nagsina kayo kinang tiplura, angkal? Kaano pa Itay laeng Tiriyaw. Apay nga nagsina kayo. Naganglit may Anya? Day tala tinagsinahan nyo kinantay. katuan. Nagalsam di kilikilina. Iso ang nagsina kamen kinaantim a Flora. Kunak man nung nagsina kayon kanyang kalpablaw, antiplura. Anya, imbaga niyang kalma Pablo nagsina kami teryaw. Unan tay, napanak iji balayaw. Ipakaamok ko akasangay di anak ko inton bigat ket maawis kayo adumaray. Ay nagloko na jalak-lakayanan. Naganglit kayo kanaw. Iso ang nagsina kayon kanyang kalpablaw. Ti sinalbag nagjayain. Agsaga naman kanya. Ay, anay ko. Anay ko. Apa ngagdanog ka ngay, Flora. Bakit? Daytoy piti kong tar. Ay, anay ko. Ay, di na kugtaran, Flora. Anay, nagsakit. Kurang pa day tangay naramid ko kan ka. Apay, aya, bakit? Apay, aya bakit? Ibagbagam kay din na nagsinata, gaputan nagalsam ti kilikilek. Asinaw tinagibagakin ka dayta. Neteryo aka nakak. Sana kasta timbagakin ko na, Flora. Bakit? Sa balay, tinagdinggan na. Ha? Tikunak, nagsida kami iti inalsaman abulilit. Saan kat anagalsam ti kilikilim? Bakit? Anya? Kahit, diyan nga ibagbagaman nagsinata. Daya mo't imbaga kakasta. Iso ti ko na ni Teryaw. Tikunak, insina ni antim dagiti ulo ti bulilit ay pasidana iti pusa. Kunak, saan kat anagsinata? Anya? Tulang da dya tiryaw. Kaya't nagsabot nga agapata. Bakit? Anya? Kakaisuna ngay malatiw kayo dito'y balay, tatang. Alain nyo daytoy. Anya dayta, anak kaw. Kwartayo kininanang, saglilimagasot kayo. Kwartamot niyag paisaw, Kriste. Wow, tatang, imbag lang ay gatang yu kininanang iti kaninyo. Siyakla ang ti ikam iti kwarta, anak kaw. Di mon iramraman ti inam. Ne, apay nga tatang. Mabulsek ni nanang mau no makakita iti kwarta. Anya? Kasano ko maamabulsik ni nanang no makakita iti kwarta, tatang? Kasanaw, nakaigam lang iti sangaribaw, di na kon makita. Labas-labasan naklangin nakaslaawanak iti abay na. Iso ako akon dito asangaribaw. Jak ik-ikan ni nanang yaw. Anya lagi din ni tatang. Igaraw naman nanti ko na. Nagimas. Nagimas talaga. Ikanak mamut ditakan ka na machicherya lakay. Manjak.
Sige, matan alakay. Manjak, Jak pa'y nakaramraman iti kasta chichirya, Pablo. di kay ikan. Sige na. Ap, Aha! Apay ngaya to pram tikang ka naman chichirya, Pablo. tapno di kan dumawa. Anya! Limagasot kanumat intin ni Kristia kwartayaw nanang. Awan ni intad ni tatang wakwarta kanakaw. Binukodan na di siya nga ribo nga intad ni Kristia kabsamaw. Anya laki din ni tatang. Ikanak mamatigatang ko iti ka nagtadyak mat ikan ni tatang yaw. Ati uyo pa yan dagiti ubing ya gin-inimaut nanang. Mala, ikan na ko niti kwartam rents. Gumatangak mamot iti ka nagtadyak ikan ni tatang yaw nga imot. Siyak mamati mang balis kan kapablaw. Tiyamom jak amot araramidam kanya. Imutan ka mo ta. Di kay ikan iti ginatang ko alitsong manok. Ha! Si daag ngagmay sa. Kaluto ka ka din, Flora bakit? Jak sungsung-batan. Makamukay ti biyag mau. Kaluto kan, kunak. Ha? Mangmangan kamutan, Flora. Ay, nagimas pa yung tasid-sidam. Nagimas. Nagimas ti litsong manok. Si daag amin daytoy. Anya? Ay, ikanak man mat itisid-sidam bakit? Manjak. Sige bakit? Kaya't ko day talitsyon manok. Sige na. Sige, ikang katapnawam mo't may bagbagam. Ay, yes! Ay, agyaman ak bakit? Atoy, si daam amin dayta. Nagtulang am ti pasidam kanyak. Anyat parang kikitam kanyak, aso? Agyamang ka ate ikang kapay. Ngal-ngalam day tatulang, no kayat mau. Paijak mo tin makikita ni Uncle Pablo arum-rumwar, antay. Ay, aday di balay, na-stroke. Anya? Na-stroke ni Uncle Pablo? Kaano pa? Itayag siya pa, tiriyaw. Kahasimot ni Uncle Pablo, no kasta. Wana, natay ko man, no jak kinamat di espiritu na. Anya? Apay nga bagbagam kiniteryuan na stroke ka, ha? Flora? Adaya imbaga ka na-stroke ka, Pablaw. Anya nga raw dyan danon kanyak ni Teriyaw, at kinamat mo pa'y kano ti spirit, ha? Awan imbaga kakasta, tikunak, nag-strekto ka. Saan ka ta na-stroke ka? Anya? Tulang na dya, tiriyo ah. Sa balit idandanon nakin ka. Karoti, natay tinagsardeng iti batong ti balay, Flora. Wan, Pablaw, Sino tinatay? umayda ka na lang, katipanda ka ni Jay Punerarya. Anya? Apay nga ipandag iji punirarya. Kat saan nagpaimot anatay? Gapot ay bagbagam idi anataya kon, siyak mat ita tinangibaga anatay kan. Iso ang nagpaya bakit ikaraw, apang iluganan dakan ka. Anya? Ay saan? Saan? Maditay nga angaw mo, Flora. Abut-buteng. Mabutong ka malagayam. Kan saan nakagangangaw? Ipandakan ija punirarya kat balsamon dakan. Ay saan? Papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Amo malagayam tagbutang Pablaw. Marik nam itan kararamidam kanyak. Salbag ka. Ay, pakawanan na kon, bakit? Agsingsing na kon. Basta papanawam de takaro tinatay. Ay, jagpay kayat ti matay, Flora. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Punerarya! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Nagsayatan anak ko. Kasta, agaram ka. Tatang, talagang agar-aramak. Ang maguray ka. Adamat ar-armam idin anak ko. Taga sabali mo't daya barangay. Ha? Tatang,
Sa bali pa dayjay takaayan ayat kun dayjay. Ha? Apay nga kasta anak ko. Adala nga ro din kaya ayat mo. Nga magaram ka, pay. Wala tatang. Amuyo ka di nga do ti babae nga gusto kanyak. Ha? Ay, sabagay, ha? Kasla kanyak iti baroak anak ko. Ay, nagado at ti babae ti biyag ko. Hay, agsusukot iti tinobyak. Ngamin, nagtarak iti. Ay, sakti malaam. Wen tatang. Imalak kada kayo anatar. Ken nasiglat iti babae. Wan, kurik ka, anak ko. Iso nga ita, agarmak iti manu a babae. Ha? Ay, kwa anak ko. Ha, kastoy ti makunak. Made, Anya madi? made anak ko. No agaram ka, kat sinumbatan na kantinaram mo. Ay, gusto ko man mat. Di ka nagaram pa iti sa balit, madi. Maya tatang. Madi. Ay, napadasa kami nanday ta. Kat talaga, madi. Baglangan, ta sanda sinabwagan iti asido ti ropak. Ha? Ay, sos! Dandani! Ang imbaglangan ta nakatarayak. Tano saan? Ay, nadadalan ti kinataer ko, Ha? Iso asi ka, Marvin, anak ko. Di mo pagsusukutan tinobyam. Ay, gustong ti maysa? Naragsakak ta dararmam. Ang jakmat kayat nga agsusukot ti kaayan-ayat mo. Asino kada Eva ken Emma ter armam, Marvin? Neva? Ket no nakita kiti namin sa ni Emma ti kadwam. Ha? Armam samat ida adwa. Saan, dingdong? May salang ter arma kadakwada. Ni Eva. Ay, ni Emma, gayam. Ay, playboy ka talaga, pare. Nagsao ti sana playboy. Ay, si ka, ati playboy. Basta magkakita kay tinapintas a balasa, arma madagusan. Ha? Ket no nakita kay di sentro di na minsan, at naka-holding hands mo ang napintas a balasang. At idug pa iti buok na. Sana siyak dayjay, pare. Anya asan? Si kadayjay, pare. Kinidayan nagpaidi. Akayat asawan, ajak ang tagtagari. Aya? Katwin mat. Ay na pare, di ka unay. Laglagi pam, tinalabas, takas. Ay, sayang. Di mo naranaan ni Emma. Kasanomot ngamin, kat pangrabi iti trabaho na. Idinduta siya kat aldaw. Sikamat ti gagarak, Eba. Gaputa sikati nakariknaak iti ayat. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Iti day taataar mo. Awan pay. Isungarod ngar arman ka. Taagayatak ken ka, Eva. Sigurado ka kadi asyak laang ti ayayata, Marvin? Whenever. Sikalaan. Isu ano mabalin. Sungbatan na kuman. O sige, ikan pa iti panawon ang mga miris itirik na kan ka, Marvin. Sige, Eva. Agur urayak. Hello, miss. Good morning. Hello, si kamot gaya Marvin. When? Agawid kan? Wala, agawid ak tenak maturog. Tani, napuyat ak. Pangrabiimat ngamin ti trabaho iti restaurant a pagpapayan mi kini Eva. Kasta ka di? Sige inakon. Wow. Ay no, nagsiksi ni Emma. Armak kuma. Apay kastaw na ti panang mat-mat mo ka ni Emma itay, Marvin. Adakla iti asidagyo itay. Ha? Kunak man no ni Eva kasingin na ti armam. Katuan matatang. Nga mapay nga ron akaslada pa na gustom. Nagpintas nga mintatang. Ay maditi kasta anak ko. Di ka man ang agar-aramil iti parikot. Anya parikot nga ibagbagam matatang. Anya lakit din na ya. Palagipan ka manan, Marvin. Apay nga kaslalapdan nak nga agaramitan tatang. Idinto taidi kat nakaragragsak ka no agaramak. Tadyak ipagarup amadigayam ter aramidam. Pagsusuko mat, dagiti arma mababae. Anya lakit din na ya tatang. Ulitan nyo dahi tang ibagbagayo. Tama di nga ro ter aramidam. Di kagdanag tatang. Amok alusutan. Ay, madi kunak mat. Agparikot kanto dita. Kabalak alusutan ti anyaman na parikot kunak manen tatang. Isu nga awan ti pagdanagan yo.
Ay na, nabang-aranak pa nga minum iti tanaw. Kapag iso lumabasak niti balayaw, iti mawawak kay. Nagkapuamaya ngamin. Ya bagatan, napan ko tinarimaan tayo washing machine ni Elve. Aya, kat inaramon? Kasanong arma, adan kaayan-ayat na tayo jay. Aya, Ay, un kayam, nasabat ko ni Neneng iji sindraw. Apay ka nawasaan ka, ngagpakpakitakin ko na ngay. Kaslasaan mo ka no kaayan-ayat. nagkuna ka ayan-ayat ko day jay. Ket kuna nang agayan ayat kayo kano. Nagadaw timbagbaga na may papan kada kayo. Anya timbagbaga na ya. Ket no agin inag kayo kano iji kasabaan. Anya, Ay na pare, kayan ayat mo ni Nineng. Sakit kayan ayat mo pa ni Gina. Sa ita, armem sa manan dagiti agsingin ni Eva ken Emma karuba tayo. pudpud no day to yun ariknak, ding dong. Isudan at talaga ti ay ayatak. Isuda adwa. Saan? Nila Eba ti ararmak. Ket no kunam nga ay ayatem ida adwa. Wana, ngem ni Eba ti ararmak. Mala, makaammo ka. Angam no mabalain, may salaeng ababae ti pamaysam, iti kasta, saan kanto a madaksan. Anya di panag ko nam Emma kasingin ko. Sung batak nga ta ni Marvin? Agar-aram ngamin kanyak. Agar-aram kan ni Marvin? Wan, kasingin. Kat, kaslagayatak matan kan kwa na. Ay, kasta ka di kasingin. Kwa, uray siya kasingin. Agayatak mat kan kwa na. Agayat ka matkan kwa na, kasingin? Wan kasingin. Inaram na kakadi, kasingin? Saan? Ngamamok nga arman nakto. Ay, saan kasingin? Siyak ti ararman na. Kayat na asawan. Siyak ti kayat na. Saan na si ka? Unangam agayat kanyak ni Marvin. Kasano nga mom dayta? Basta maritnak. Iso nga ag-back out kan kwa na. Ngamin, siyak ti talaga ang kayat na. Anya? Ay, hagraraman ka mat kasingin. Oy, di ka agagaw aguray ka iti lalaki nga agaram kan ka. Sige para makita, Eva. Sige kita man no asino ti kayat ni Marvin kadata? Siyaklakit di Saan asika? No di ka siyak? Iso di kan mang namnama. Ada tao. Ni Marvin daytan. Siya kun ti mangilukat iti ridaw. Agyaman ak iti kape ngayon sa gana yo Agasam ngay, tasaggay sa kayo iti tinimpla. Di ba ikat inumak dagita adwa at tasa a kape? Ay, wan Nagsakit tinakam ko. No di mo igupan day tain saganak, Marvin. Huwa na. Igo pa ka. Mayat titimpla ma. Sige Marvin. Igo pa matay ta tinimplak a kapem. Agsakit tinakam ko, no di mo ramanan. Ay, katuwa na. Agpada kayo kay ni Emma amay at titimpla na. Kenday ta tinapay a pinalaman nak Marvin. Daytan ti kanam. Saan, Marvin? Day ta pinalamanak ti kanam ta naimimas. Isaan? Naimimas ti tinapay ko. Naimimas ti tinapay ko, Marvin. Nene. Di kayo sa matagkinawatanin. Sige, tapnawan ti Riri. Ibusak dagita insagana yo. Apaya di mo kayat timangan. Napsugak pa lang tatang. Agasam, tas saan akayat dagiti singin ti agpaatiw iti tunggal maysa? Anyat kayat mo asawan. Nuan niya ti insagana ti maysa, nasken akanak, tanusan, agsakit tinakam tay maysa. Iso aday jay, kinan ko amin ngayon sagana da. Kas dayak kapatid kadakwada, tatang. Anya nga, iti kayat asawan day ta. Kayat na asawan, agayat daadwa kanyak, tatang. Kasanumat ngamin, ket nagtairak launay, tatang. Iso natural nga ure agsingin, agayat kanyak. Ay. Di mo ipalastog day ta. Taamangan no pakaisarsarakan day ta. Agyaman na ka, ta kinuyog na ti park.
Kaya't ko lang amin ti agpagnapag na ditoy. Una, basta si ka, Eva. Kaya't ko nga ibagakan ka ita, asong batan kan. Sungbata mo, ti ayat ko? Wan Marvin, ngamin, ay ayatan ka. Ay na. Ay, ayatin ka, mat Eva. Ay, ayatin ka unay-unay. Marvin, mabitlaang. Uy, Emma, si kamat gayam. Papanam. Kwa. Agpagnapag na aklaang. Sige, kuyugan kan. Saan ako na mapanidi balay da dingdong. Apaya kaya't nakakuyugan. Naragsakak namin no kakuyog ka, Emma. Ngamin, nagpintas ka launay. Napatigak kadikan ka, iso kaya't nakakuyugan. Wala, napatag ka unay kanyak, Emma. Ngamin, talaga ang nagpintas ka. Ay na, Inagkanak, Emma? agayat ka kadimat kanyak. Akas iti panagayat ko kan ka, Marvin. Wala, Emma. Ay, ayatin ka unay. Ay, ayatin ka mo't, Marvin. Oh, Emma, nagmayatan ti arakop mo. Marvin. Anya ti kahit mga asawan, pare? Apay nga, agas deding dong. Tsak na putan. Anya? Kaya na ayat ko mat gaya man dagiti singin. Pinaggidan mo ida? Wen, tsak na siputan wapa ding dong. Anya saan? Playboy ka talaga, pare. I-break mo ti may isa. Kapot ano saan? Ay sigurado asikamot laeng ti badaksan. Hanggang, kasano ngay? Kaslang amin, kayat ko idadwa. Anya? Ay, dadael ka talaga, pare. Wen, ding dong. Ay ayatak ni Eva. Ay ayatak matlang ti kasinsin na ni Emma. Kaya't nga rod asawon day ta, at talaga nga ingagaram amanubyam idaadwa. Wen nga ta. Jakam mo, ding dong. Jak na siputan tinapasamak. Nuapay ananubyak idaadwa. Di ka man, paray. Talaga kidi akayat mo idaadwa. Hanggang, sige ka. Sigurado nga agparikot ka dina. At iti ipadigo kada kayo ka ni Marvin, tata. Siyak amis mo tinagluto iti daytoy. Kari-kari. Naimas, tata. Sigurado ang magustuhan ni Marvin. Ha? Ay, kitagyaman Eva. Daytoy ipadigok kada kayo kin ni Marvin ti awatem, tata. Pinakbet daytoy, ngem nananam, ado ti karnina, mayat ti timplana. Ha? Daytoy kari-kari ti awatin nyo, tata. Mas naimimas daytoy. Mas naimimas daytoy pinakbet ko, tata. Daytoy ti awatem. Ay. Aguray kayo, wabalasang. Saan ka di mabalin nga awatak latan, dagiti kare-kare kan pinakbat yo. Tadi kay kat agpinapilit. Saan, tata? Naimimas daytoy kari-kari. Daytoy it-ited ko ti awatem, tata. Mas naimimas daytoy pinakbet ko. Ay, sanen. Hala, yawi jumot lang dagita kare-kare kan pinakbat yo. Jak awatin dagitan. Maulawak kada kayo. Wen Eva, di ka agdanag. Tatalagamat nga ayatin ka. Talaga, Marvin? Harakupan ka. Marvin, ay ayatin ka mat. Naragsakak, Eva. Di mo laam mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Marvin, I love you, Eva. I love you, mat. Marvin. Naragsakak unay, Marvin. Ngamin, ay ayaten nak. Dayta tipod no, Emma. Ay ayatin ka. Uray siyak, Marvin. Oh, Marvin, sapay ko mata di ka agbaliw. Saan, Emma? Ngamin, ay ayatin ka talaga. Ket di ka agdanag, Marvin. Gaputapulos, adi kan to isukat iti sabali. Saan to apulos? Wending dong. Kaayan ayat ko ida talaga. Inragpin mo ida nga agsingin? Katwen, takas ano? Kat agayat damat adwa kanyak. Ay, sus! Kita dagito masidag. Marvin! Marvin, Nay, may kayo matadwa. Juan,
Kat nasayat matada ni Dingdong ang makasaksi iti amin. Ha? Anya ti saksiak? Dahito iti saksyam, Dingdong. Anay ko, pinabuksitan nak mataneba. Ha? Ni, apay dinanog mo matan ni Marvin, Eva. Daytoy mo't, Anay ko, taksan ti bibig ko. Ay sus, agdardaran ti bibig mo, Marvin. Nakaamiris kami ngagsingin. Asi ka, Marvin, kat mananggundaway ka. Gaputa agayat kami kan ka, ginundawayang matan ti makiin nagak kada kami. nagbalin kami ang maag nga agsingin. Ngam no ita, saanan, iso aday to'y pay, Ni. Ay, kinugtara matan ni Marvin. Ikaw, Ay sus, gongguna na. Sige, inkamin. Saan da kagayam apagan ano, Marvin? Mananggundaway! anay ko, nagsagit ti kinugtara ni Emma. ay, yan niya lagi din aya, Marvin. Pinaggidan mong tumot ngamin dagiti agsingin. Anya nga ita, ganabam tadi kamot mabagbagaan. Anay ko, nagsagit ti bimtak abibig ko. Anay ko! Ay, anya laki din aya. Agasam nga may tapagrigpunab na gitisingay. Ay, dakais ti playboy, tapakaisarsarakan da ita. Mala, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sama nga istorya, nga intay pinauluan. Agsingay! Dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ko na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din! Sindam siguro di imbati ka tilapyan niya. Awan ti sinsindak at tilapia. Ay di ka kumagpabasol mo't Asino nga ron timang kalong iti tilapya kat dua talang mat nga da diti balay. Anya laki din, amorsula. Agpabasol kalatan. Ang mga nusinda ti pusa adwa ti saka na. Anya, addakit din po sa adwala ang tisaka na. Adda! Awan! Adda! Awan! Kunak lang arudan! Ay di ka nga rod aglaaw Ipapilit mo nga da po sa adwala ang tisaka na. Adda ko naglangarudan. Saan laeng adwa ti saka na? Anya, Mamartek pa'y apusa. ay sinalbag ka. Ada ayamot mamartag apusa. Adda! Awan! Adda! Awan kunak! Anay ko! Apa nga tapis ka ngay? Ha? Dadaalan ti ulom. Addakit din mamartag apusa. Oh, day taman di pusa ang mamartay. Saan lagay ang mamartay? No dikat singer pie. Anya? Awan mo tinabati asidaan dito'y kasirula, boy. Pinulutan ko Marsing bagay. Pinulutan mo amin dagiti sidaan. Anya nga iti sidaak no inibus mo mat aminan. Ay, kita giremedyo ka matana. Ay naboy, day talata nagbarbar tagtar aramidam iti biyag mo. Aginom ka lang arudan, pero huwisyo ka pa'y. Anya, perwisyo sasawam dita. San kit din a perhuisyo tar aramidam? Imbes nga dasidaan ta, pinulutan mo lang. Anya, lakit din ni Marsing. Naimimas ti aginom no ada tanpulots. Ay salbag kang asawa, day talag pulpulutan tar aramidam. Agtugaw ka na, paray. Agshot tayo. Uy, naimas ti pulutan nyo, pari nanding. Ay, wen, pari boy. Impagatang ko itay day talityawn kung dinakdakan. Ay, nagkana sinjaw. Pulutan is real. Ala. Agtugawan. Agshot tay kiday. Una, pari nanding. Pulutan is life, kunatang araw. Ayun na lakay.
Day talatan kalding mo ti as-asikaswam. Love ko nga rod da ito ikalding kao. Bakit? Anya alab mo day ta akalding? Ipatpatag ko da ito ikalding, iso apakpakanak. Imbag pa'y day ta kalding mo, tamom nga ipatag. At day takamanan ako na kamorsula. Pagimunam ti kalding. Ha, pag mo nakit din day ta kalding. Kasi daw, tunggal makita amang pakpakan iti kalding kao kat dilaw ka dilaw. Di ka pa'y lakat asawaan day ta kalding mo. Anya? Ay, nagalason day ta nga imbagbagan. Talaga mo, sikang matlat nang ibaga, alam mo day ta kalding mo. Badwam, kan pagpaldao mo, tada kayon ti agasawa. Ay, sumardeng ka. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mo. Ha? Imbag pa'y day ta kalding ta maaprosam, idin to ta siyak, di nakpa'y maaprosan. Anya? Gaputa day talatan kalding mo ti asasikaswam. Hay, agaro-pro pa kayo. Anya? Nagimas. Nagimas talaga. Na. The best. Alalunusun mo ti pulutan, paray. Eh, magibati ka mo ta. Dispenser, pare nanding. Nagimas ngamin ti pulutan tayo. Lechon ko naman. Wala, ang dandan ni maibusain. Kid-kiddisin mila ti agpulutan. Ang sika kay papal mo amin ay. Pasensya ka, pare nanding. Nagimas ngamin ti agpulutan. Inton kon, pinanaganan da kan iti boy pulutan. Ay, di man katawan. Puno mo nga min. Manmano kang agtagay. Di ka pa lang rod nagbalon iti na pa. Taipangan mo langin, nagiti pulutan tayo. Ay na, mangibabain kan, boy. Nalangit din ni Marsing. Simunan na kamanan. Abay ako naman mangibabay na ka. Dagiti sasawan ti tao kan ka. Nga niya. Boy pulutan, ti birbir ngasdakan ka, tanagrawat ka iti pulutan. Oh, bayam dita. Di mo pakasikuran dita. Jak to pa mapiktaran. Naglaing ka nga ginom iti arak, ngem di mo pa'y masukatan day tasapin mo. Abay man antisapin ka. Apay, di mo marik na anabasa day tasapin mo. Nakaisbukas albag ka. Ha! Apay asaan amay drawing day tarupam nga imay dito balay, kaanakan Juana. Adda nang kalong iti si daon mi, auntie. Anya? Awan ipasidak iti anak ko, auntie. Iso nga imayat dito balayo. Barang adapay na bati si daon niyo. Mala, mapanta dita kusina kaanakan. At dapay matkit din na bati at dinengdeng asidame. Oh, ipagwa na. Naggapu ka mat dita balay dananang. Wani pagmarsing. Napanak di mawat iti si daon, tani. Adda nang kalong iti si daon mi. Asino nga iti nang kalong iti sidaan niyo, ipag? Ay, jak mo ipag. Adobo pa'y matakar ni ti manok ti kinalong ti agkakalong. Masuruna. Ay, pusa lakit di nagkalong ah. Naglaing matan na di apusa. Tamay sa amalukong ti inala na. Anya? Ay, wani pag. Saan lang amalukong ti inala na. Nudi kat nangalapay iti kutsara. Anya? Matiliw kon tula ang dayjeng agkakalong. Ay, isob-sob ko ti songo na iti lamisaan. Ay. Agin inom ka manan, boy? Anya lakit din ni Marsing nga. Ha? Na? Adobo mat akar ni ti manok day tapulpulutanam. Wen bakit? Kan saan tayo mat amalukong day ta nakaikargaan ti pulpulutanam? Ha? Napan ka nagkalong iji balay dahwana kasinsin mo niya? Pakawan? Saan ang nagkalkalungan niya? Paglibakampay lang. Saan ka laang aboy pulutan, no dikat boy agkakalong kapay? Aniya? Uy, nalukmod na itakal di nga, tatang. Wen, boy. Jak baybayan ko naman. Nagdarakal na giti sa akin, Agbit bitamina nga mentikal din kaw, iso ang naglukmag anak kaw. Kasla na imas, tatang. Anya na imasasasawim dita, boy. Tikat ko asawan, adda ka di naimas asidan nyo, tatang.
Sa balit iturong ti bagbagam. Di ulatan ikaskaso da jing imbagak. Aha. Uy. Ay, apengin na prusam ti kalding kaw. Ay, sigurado analok ng ti karnida itoy. Anya! Ay, anay ko. Apeng nagkatos ka nga, bakit? Awanan ka iti baeng. Jakpay nang nangan, ngam inibus mo amin ang tisidaan. Anya nga inibus ko asasawam. Jak to pa'y nang nangan. Asino nga ro tinangala iti sidaan? Alaman? Ay, jak mo Ang mga nusin ti aso adwa ti sakan Anya? Ada aya aso at wala ang tisakan Ada! Awan! Ada! Awan ko naglangarudan! Ay, di ka nga ro daglaaw Morsula. Babain ka dagiti kaaruba. Pilosopo kalaklakayan? Anya nga iti sidaan ta ita? Ay, jak mo Agpanunot ka man mo't iti sidaan? Saan aday jay latan kalding mo ti asasi kaswam? Mang partikalatan iti baka. Anya baka asasawam? Katawan mo't baka ta? Jay nakalata a baka ti kayat ko asawain. Anya? Uy, naimas ti pulutan tayo pari boy. Wain, pare nanding. Sanak kami na makainom iti arak no awan tinaimas sa pulutan. Bagbagay mo talaga, tinaibirngas ken ka aboy pulutan. Da kayo talaga, pare nanding. Ala, numaybos ti arak. Siya kung ti makamu agumatang. Naggana sain? Ala. Kukwam nga ro ti arak, ta kukwak tumet ti adwa pulutan. Anya? Hanggang saan pa nga ita? Ibagak tulat ta kada kayo. Agpapastayo man pa nga pulutan. Ay, wala, pare boy. Ngay tatang nanang. Napan ijibangkag na apay aya. Anya nga oras pumampanaw ni tatang dito'y balay? Ay, naribot pa'y laeng. Pumanawan ang mapan ijibangkag na. Anya nga oras nagsubli? Depende. Alas 6 kasjay. Apay ay adamdamagam day ta, boy. Awon. Imbag man ta saan ka anak kainom ita? Awan nga minigatang ko iti arak nanang. Kwarta man kit day. Pangala ako maiti kwartak salbag ka. Siyak pa'y matipagdawata iti kwarta. Inak nga ruden. Awan mo't gayam kwartayo. Nana, ay sinalbag. Kunamlan ada kwarta nga iduldulin ko. Igatang nantumat lang iti inuman na nga arak. Kasangsangpot mo pa'y laan. Day tamanan kalding mo. Tiap aprosam, lakay. Shh! Apay aya. Shh! Apay pagsarsardengan na kagsaaw. Paturugak ti kalding ko. Bakit? Anya? Ay, anay ko. Agtapis ka manain. Ay, salbag ka. Apay, ubeng apaturugam. Napananday ta utak mo. Wano, putot mo day ta akaldeng. Anya? Agpudno ka. Putot mo siguro day ta akaldeng. Ta pirme iti panang taripatom. Ay, sasawam mo di tabak pakitan. Kalding putot ko kay dain. Ha? Anya nga iti amok? Nukabsat day ta ni boy aputot mo. Ha? Anya? Sumarteng kan. Nagpili ka. Day ta kaldeng, wano siya. Ay, unay data niya ibagbagam bakit? Anya laki din. Ew. Daytan kaldeng ti kaidam. Tasyaklangan ti agtalaw. Salbag ka. Anya. Bakit? Amorsula. Nakitam ka di kalding kaw. Awan matan iti nangigalutak. Ang mga nuin nalatin nuang adwa ti saka na. Anya, adayamat nuang adwalaeng ti saka na. Saan ka di aday tamat la ti ibagbagam kanyak no agsalsalud sudak? Anya, sa dinong arod day ta anuang amorsula. Itay pay ang nagpadaya. Ay nalabit ang nabartak itanday di anuang. Ay, just kay, isa na mabalain. Pat kagday di kalding kaw. Ay kat, ingkasurutan di nuang adwa ti saka na. Baring adda pa'y makamakam mo nga oray sara laang ti kalding mo. Anya? Ay, di nagtagbat tatang pangasim. Ha! Ka, awanan kay tibain. Huston tatang, amangan numalaw anam ni boy.
Ay, di naklabdan. Pinulutan dalaan di kaldingkaw. Babayon day tabo ng iyo, tatang. Sa nabale, tadapay mat nabati akar ni ti kalding yaw. Sidahan niyo aminan. Anya siday nasasawam. Ipatpatid ko da di kaldingkaw. Ay matayak no mapukaw iti biyag kaw. Tatang! Ang sardeng kayon, tatang! Boy, agkid daw kang amin iti pamakawan kini tatang. Eh, diyak ka sa pulan, di pa nagkid daw mo iti pamakawan. Si kait at ti boy, eh. Taray, boy! Agsumli ka! Tagtag ka! Ala, papagayam! Itan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Boy, kulutan! Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Basta ka din, Nana. Wow, isungag sa ka nakaintun bikat ha? Dagasin ka diti balayaw. Ay na, nagganasan ngay, Nana. Kat, manungay ka no ti sweldo ni Kumari Bitang iti reels na. Ay na, nagsweldo ka no itinasurok a 50,000 sika. Kasta ka de? Ay, wow! Naglaing amin ni Kumari Bitang nga agaramid iti video nga ipos na iti reels na. Uwan nga raw, dayta ti may sa pagbilbilibak kan kwa na. Wen nga rod, Nana. Kan may sa, ado nga min ti followers na. Iso nga ado met ti views na. Ala, dagasen nak nga rod dito'y nubigat, Nana. Mapanta makipangan iti lutuan ni Kumari Bitang. Mare, adaman sa ludsudakan ka. Anya day tama, Mare. Pudno ka de, nagsweldo ni Mari Betang iti Facebook. Ha? Iti reels na, Kumare. Wen, pudno. Napan kami nga rod idi Sabado iti balayda. Kadwak ni Nana Donang. Napan kami nakipangan iti inluto na. Anya? Di kay man la nagayab mo? Ay na, Mare, kasano nga ayabanda ka. Kat napan kamot nakitangdan ijay ili. Saan ka de? Ay wan gaya man niya. Padasak sakit di mo ti agrils, kumare. Ay katuan Kumare. Awan mat dakas na. Nasaya at ano kasta. Agrils kamot. Iti kasta. Adun tumat masweldom iti Facebook. Wan man nga agpaiso. Anya ti amaw. Amang ano dakdakkel to ti masweldo. Ngamno ni Kumari Bitang. Anya? Kapula ang nagsweldo ni Mari Bitang iti reels na. Kunamot lano asino nakabaknangan diti barangay nagsusuan. Ha? Uwan lakay, nagsweldo lang. Kasla tangad matan ti kubra di tangad na. Nakachin up matan no masabat ka. Anya, kitsigod mo takas dyan ni Maribitang magna. Straight ti pannagnana. Ahaw, may sakamat. Kanunungan mo tayo siya babae. Aguray ka. No siyak tumat ti agrels. Dakdakkel to ati maswildok kunak tumat kan ka. Masigurado. Nga adun to pa iti followers ko. Ngamday jay abitang. Bakit? Masigurado. Mas bilib kan to kanyak. Ngamiti day jay abitang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Kumare. Nagkapam ngay. Ay na. Nagapuak man ni jay karayan, kumare. Ha? Ni, badong at dagit na imat mo. Wun. Napan ko man binidyo ti bagik iji karayan, kumare. Isuman mo ti ipus ko iti Facebook reels ka. Anya? Wan, kumare. Isu nga pa man ang makasangputak iji balay may. Iditak mo't adagos dagiti bidyok itay. Tapno isuman mo ti ipus ko. Talaga gayam nga ipapati mo ti agrils, Kumare. Ay na, sana all.
Sana all at talaga, kumare. Bakit? Itay ka pa'y nga ayaban amangan. Ngam busy ka mo dito cellphone mo. Wan, busy ak. Nga saan adjust dahito pagbisbisi ak lakay. Anya? Iditak na di video. Nga ipost ko iti Facebook ko. Apaw, na yan. Kaya't mo asawan, isaw, tinapan mo inaramid iji karayan itay. Katuan, nagpintas nga ro dagiti videos ko. Kitaam. Nagpintas saan ka day? Iso ama sigurado nga ado ti mang buya iti reels ko. Sigurado nga abutan ti million views. Anya? Ikaw magayang ti adda dito'y sirok ti mangga nagpigsa ti katawa na. Ay na. Ay, sige magaya manang mayan. Ay na makapailag na ito impose ni manang Rita iti Facebook. Ha? Apay, anya ti kunana ayan. Ay na, may sapay la arils tinaipos na iti Facebook na. Ngamne? Imbaga na matan, adag iti kanumayat amang itad iti stars kan kuana. Ket mabalin kanong nga gisend. Anya? Ay, makapailag ka talaga. Kung saan lang aday jay tinakakatkatawa. Katkatawa akti video nga in-post na. Ha? Tapay? Kitamot namin Madlaw asaan pa nagsagaysay. Basta insuot na latan ti dress na adaan. Isumot latan ti impost na. Anya mata ni manang Rita. Ipadlaw na mat unay nga agbibisin. Ay makapailag ni Rita. Ha? Apayan ako na yun ay tatatang. Nakita nga rin ti post na iti Facebook. Masapol na pa ada kamatan nga agsenti stars dagiti mang buya iti reels na. Ay nawan nga ron. Imbag kumamat na makaliwliwa jay reels na. Angam saan mat? Kasla pang horror mat. Anya? Katwa matatang. Pundo timbagak. Pang horror jay video ngay naramid na. Nay, kunak man nun nakisarita ka, kininanapidang amapan ka makiporos iti mula daan natang ita. Bakit? Wan, nakisarita ak ngam si madutak matan. Anya? Kitnapan mo kumaimbaga kingkwa na. Tapno nang kita iti sa balay. Amo na. Ay, unay kamutin bakit? Awan lang aro din makukwarta mon. Maramid mo pa ilang matiag sadot-sadot. Ay na, uray sa anak nga agtrabaho. Uray sa anak amapan makitang tangdan ije kapudugutan. Adda kwartak nga uraya, dakdakkel pa'y Ha? Adda dua at tao ang nagsentistar kanya. Gapo iti impos ko iti Facebook ko a Rails. Amok amanayunan to pa'y dayjay. Kayat mo asawin, mangnamnama kalatan iti istar nga isindaking ka? Kayat mo asawin, saan kan nga agtrabaho? Katuan, numawidrok to amin dayjay. Dakkel mo't Apay, nibitang lang ay ati kabailan na ti agrils. If others can, why can't I? Anya laki din. Anya? Nay, si kamag gamit ti masabat ko, kumaray. Naggapam ngay, narabyan ka may. Ay na, wan nga rod pare. Nagkapuak man ijay ayanda na napidang. Nagpuros kami iti mula daan natang. Saan kami kumaanarapyan no imay ni bakit mo? Nalpas pa'y mo't anak isarita nga umay. Ngamdi mo't imay. Win nga rod, kumaray. Ay na, pasensya kayo na. Imbagak itay bigat, ang nakunana simadot ka na. Ay na pare, madlaw ko ngamin kini kumare. Kat kasla si madutin ang makitangdan. Idirinugyan na ti agpost iti reels na iti Facebook. Aywan maray, podnaw day tangay bagam. Saan lang nga pan nakitangdan ti simadutan na. Simadot pa'y kidin nga mga rami iti trabaho na diyo nagtibalay. Ultimo pandangan, di na pa'y maipangananay iti karirilis na. Anya, ay una yan ni kumare. Saan kanulatan nga agtrabaho? Tanam na main na gisweldo na iti reels. Kan kastamot tayo nagiti star cinders na. Anya,
na. Ay na, isugaya man dyan ako mapalpalabas ni Manang Rita. Gaputa sa anan na makitang tangdan. Wan, dayta tinakunan nila kay na. Apwang, una yan. Talaga sinigurado naman nga adda masweldo na iti reels na niya. Ay, wan nga rod. Kasla saan nga agpampanunot ako na. Ay na, saan akasla? Talaga asaan nga agpampanunot? Anya ka tamang namnamalatan iti reels? Iso asaan nga agtrabaho? Oh, nonsense. Anya ngay nga rod, no iso ti mindset na. No bagaan tayo, da tayo matidakas kan kwa na. Sigurado day ta, amo tayo matinti ugali day jay. Di na kayat ti paisuro. No anya ti amuna, isulatan. Makita man o kwa? To see is to believe. Naimbag ka pa, Rita. Anda ka lang dito'y pala yung agtugtugaw. Ay, wala tata. Sa anak nga mina ni agtrab-trabaho. Nga men, dakdakkel pa iti swilduak iti reels ko. Ngam ti papan ko pan nakitang dan. Anya? Wan tata. Jakon kaya ti mapmapan iti kapudutan. Nga men, jak kaya ti ngumisit. Dito yak laangan balay. O rayak laangan ti panagswildok iti reels. Ha? Iso ano siyak ti dakayaw. Ag-reels kayo langan. Dakdakkel pa ti kwarta amalayaw. Ngam ti panagapan nyo iti taltalon iti inaldaw. Ay, nubilang man tapod do day tangay bagbagam. Ay, congrats ah. Ang no siya kamaysa. Nasaysaya at latangag trabaho ka. Di ka ko mamangnamnama iti day tanga star iti reels. Unuan niya man day ta. Kasana noon nagkibaltang ni Meta. Di awan maun, Rita. Matay kanton anak nga. Kaputawan met kanab. Danga. Kat, kasano ngay kumare? Nag-boom ka din di reels mo? Kat, kaano ka ngay mat nga agsweldo? Mabiitin, mare. Di ka ka di madanagan. Adon ti star ko. Adon atin agsen kanya. Kasta ka de, kita agman. Aday ta, kitaam. Anya. Aguuyong kansa na talaga, Rita. Ha? Apay anak ko naman day ta. Saan ang nagkurri day ta kinasirib mo? Kasano nga istar nga ibagbagam mo? Istar mat nga sticker day ta ado nga insendakan ka. Saan mat apod no nga istar? Ha? Tipod no nga istar. Kastoy ne. Kita am day toy. Kasla kumakin ni Kumari Bitang. Example niya. Oh, daytoy ne. Martial law, sent 10 stars. Oh, kasta. Oh, kita am day ta star mo kat pasig nga sticker. Ha? Ma-withdraw nga ro day ta. Anya? Saan ang nagkurri ti kinasirib mo, Manang Rita? Ha? Di ko nam, saan ka mamati iti imbaga ni Manang Mayan kan ka? Hoy, pudno day jay. Kasano ama-withdraw day ta star nga sticker? Kwa? Ay na, saan to pa na-monetize data account mo? Kasano kung maamasendan iti star ngay? Ay naman ang Rita, use your head. Anya? Kabayatan kung mati pa nagre-reels mo, inggidan mo tinag-work. Sana kit akas nga impamay sa matan, tinangnamnama iti stars. Kwa? Ano ba yan? Go home na. Ang mga numatayak itirlakan ka. O anya, mababayin ka kaday kadagiti tattao, bakal? Sardengan nakman si Karuel. Ang mga mailipak kung ka dahito yung cellphone ko. Alay, ilipak mo kanya, tapno awanan ti usaram nga agrels. Jak kayatan ti agrels. Jak kayatan na agpos iti anyaman iti Facebook. Nay, apay ngay, gaputan no upay kan. Sardengan nakunak na eh. Oho, adaya mga mintikas ta. Saan nga agtrabaho? Tamang namnamalatan iti isinda nga star. Anya nga ita, napurnada. Imbis nga star, sticker matinaurnong mo, danga. Anya laki din na ya. Di nakpagpungtutan na eh.
sumardan kan, no di mo kahit makakita iti star no tungpaan ka. Anya, istar nga lati ay isaw. Nay, si kamot gayam Rita. Itaman pa'y arimwar ka. Kunak man no ijay kalatan o nagtibalay yung agpupupaw. Ha, kwa, nana? Apay, anya tigagaram. Kwa, kinapudno na mababainak, nana. Naskan nga aramidak. Anyat kayat mo asawang. Numabalin ko makitang danak man ija ayan nana pidang. Amakipuros, no awan pa'y tinaalada kasukat ko. Anya, kunak man no dimon kayat ti makitang dan. Tadakdakkel ti sweldom iti reels mo. Ngay panpanakkel mo iti kastaunay. Saan, nana? Saan apudno dayjay? Saan mo't gayam apudno nga istar di na awat ko? Sticker laang mo't gayam. Anya? Nang namnama akla iti awan. Ay, namukla kumakas jay gayam. Intultuloy ko la kuman tinagtrabaho. Sa anak la kuman anang namnama iti star. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.